Yes, munyemerere duterere amaso kuri iyi raporo ndende cyane isobanura ingingo ku yindi uburyo umuryango wa Juvenal Habyarimana wacengeye mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa kuva mu myaka y'umunangiriro za 2000 kuzamuka nibwo rwose operation yabo yo kwinjira mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa yatangiye kugira ngo rwose Kinshasa izababere amarembo yo gutangiza icyo bita ngo ni revolution ku butaka bw'u Rwanda izabahesha ibyo bambuwe ngo na FPR inkotanyi birimo ubutegetsi, imitungo yabo n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero magingo ya nibwo rwose ubu ngubu bitangiye kugaragara amayeri bakoresheje, intego muri rusange bari bafite uburyo bazigezeho, ndetse ahangaha ni naho hatangiye kugaragara amakuru y'uburyo ki Jean-Luc Habyarimana ari umwe mu bambere rwose kuri ubu ngubu babashije guhirwa n'iyi gahunda yo gucengera mu butegetsi bwa Kinshasa. Kuko magingo ya amakuru agaragaza ko Jean-Luc Habyarimana abarizwa muri kongere yihariye y'impuguke z'abahanga ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa ifata ibyemezo bikomeye kandi bya nyuma muri Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Muri make nk'uko byumva, Jean-Luc Habyarimana kuri ubu ngubu abarizwa mu buyobozi bwa Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Uyu mwanya rero urahambaye cyane kandi urakomeye, yewe uteye impungenge n'u Rwanda, kuko umwanzi w'u Rwanda kuba ari mu gihugu cy'abaturanyi kandi akaba ari kubarizwa noneho muri Minisiteri y'Ingabo, ibi ngibi rwose biramuhesha amahirwe yo gufata ibyemezo bigamije guhangana n'u Rwanda, cyane ko rwose gahunda zo guhangana n'u Rwanda yagiye azitegura inshuro nyinshi, ariko ahanini zikagenda zitambikwa no kuba amarembo bari kwifashisha bagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda agenzurwa n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Rero kuri ubu ngubu gahunda rwose ya Jean-Luc Habyarimana irakomeje, kuko yahinduye umuvuno ndetse yahinduye amayeri, magingo ya abarizwa muri Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa kandi ifata ibyemezo bya nyuma. None ahangaha Jean-Luc Habyarimana yahageze ate, yizewe gute kugira ngo abashe kugera kuri uru rwego rwo kuba abarizwa muri Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika Demokarasi ya Kongo Kinshasa kandi ari umunyamahanga, yewe ari n'umuntu uzwi, yakiriwe gute, byatewe n'iki? Ariko icyo nabanza kukwibutsa mbere na mbere nuko Jean-Luc Habyarimana ntacyo rwose yigeze yemwa n'ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kuko no mu minsi yashize Jean-Luc Habyarimana yagiye aterwa inkunga y'amafaranga afatika buri kimwe cyose yari akeneye mu bigendanye no kumufasha mu rugendo yari arimo cyangwa se yatangije rwo kugaruka mu Rwanda agakora icyo yita ngo ni revolution. Ibingibi rero Tshisekedi yamufashaga, birumvikana byari bigamije no gukomeza gutuma FDLR ibaho, cyane ko uyu mutwe umufitiye akamaro mu ntambara ahanganyemo n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Iyi ni Kivurandi News, wahe kaze cyane. Niba ukigera hangara ubwa mbere, kora kuri subscribe kugira ngo ujye urushaho kubana natwe mu makuru n'inkuru zihariye kandi tudahema kukugezaho umunsi ku wundi. Iyi nkuru rwose turayihera ku aho byose byatangiriye, urushaho rwose kugenda usobanukirwa uko rwose ibi byose bimeze ndetse naho bigeze ubu tuvugana. Icukumbura ryagaragaje ko umuryango wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda ufite uruhare mu bikorwa bya politike n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gihe intambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu ikomeje kujya mbere. Ikinyamakuru African Facts kigaragaza ko umwe mu butegetsi bwa Kongo bafitanye umubano wihariye n'abo mu muryango wa Habyarimana ari Kawumbu Madungo Bula uzwi nka Kawo. Uyu akaba ari umuntu wa hafi cyane wa Perezida Félix Tshisekedi. Kawo ni umuhungu wa Antoine Madungo Bula Nyati wabaye minisitiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga, akaba yarapfiriye muri Benin mu 2002. Muri iyi nkuru rero yasohotse kwa 30 Nyakanga 2026, ikinyamakuru cyatangaje ko
umubano wa Kawo n'abo mu muryango wa Habyarimana watangiye kugaragara mu myaka myinshi ishize ubwo bahuriraga mu Bubiligi. Ikinyamakuru cyanditse ko mu Gushyingo 2007 Kawo yateguye inyandiko z'umuryango wiswe uw'ubugiraneza wagombaga kugira ngo wandikwe i Kinshasa nk'ishami ry'undi wari waranditswe i Londres mu Bwongereza. Iri shami ryanditswe i Kinshasa muri 2018. Nubwo iri shami ryasobanuraga ko rigamije ibikorwa by'ubugiraneza, iri cukumbura rigaragaza ko ryari rigamije inyungu z'amafaranga kandi ryari rifite aho rihuriye nabo mu muryango wa Habyarimana. Umuhungu muto rero wa Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, n'umwe mu bagarukaho cyane mu mushinga wo gushinga iri shami n'indi miryango yiswe iy'ubugiraneza, ndetse bigaragara ko abandi bo mu muryango we bafite aho bahuriye naryo. Icukumbura rigaragaza ko mu 2008 no mu 2009 habayeho ibikorwa byo kunyuza amafaranga mu miryango itandukanye kandi ko yajyaga mu mifuka yabo mu muryango wa Habyarimana n'abo hafi yabo bose. Ikinyamakuru cyasobanuye ko tariki ya 20 Gicurasi 2008 Jean-Luc yagiranye n'uyu muryango w'ubugiraneza wo mu Bwongereza amasezerano y'ishoramari ry'amayero 125,000. Uyu muryango wagombaga kumusubiza amayero 250,000 hagati y'Ukuboza 2008 no Ukuboza 2009, bigaragara ko yari afitemo inyungu y'100%. Guhera rero mu mpera za 2007 bivugwa ko Kawo n'abo mu muryango wa Habyarimana bakiriye amafaranga atari munsi y'amayero 382. Aya mafaranga rero yaturutse kuri konti yo mu Busuwisi, nayo yari yarayakiriye ayo mafaranga yari yarayakiriye avuye mu kigo cyanditswe muri Panama. Iri cukumbura rero rigaragaza ko hagati ya 2008 na 2009 Jean-Luc Habyarimana yakiriye amayero 325,000 ayakuye mu miryango yo mu Bwongereza yari yaranditswe hagati ya 2007 na 2008. Ikinyamakuru kivuga ko kitabonye ibimenyetso bigaragaza ko iyi miryango yashinzwe muri Congo, Repubulika ya Central Africa na Gabon yakoze ibikorwa by'ubugiraneza. Rero hahishuwe imeri Kawo yandikiye nanone Jean-Luc tariki ya 17 Gicurasi 2009 amubaza niba mukuru we Léon Habyarimana yarabonye amafaranga, anamusaba ko igihe nyina Agathe Kanziga yakiriye amafaranga bajya babimumenyesha hakiri kare. Nk'uko ikinyamakuru cyabitangaje, Kawo yagize ati: "Muraho mwese, mbandikiye kubera ko kuva ejo ntacyo Léon yambwiye. Nekereza ko yakiriye amafaranga, mwajya mumenyesha kubera ko iyo mama Agathe amamagaye naba azi ibigenda. Kumenyesha ni ingenzi cyane." Indi meri ya Kawo yakomozaga ku mayero 15,000 yohererejwe Kanziga binyuze kuri Léon yagiraga iti: "Undi munsi nahamagawe na mama Agathe nsanga abahungu be batamumenyesha ibyoyoherezwa." Ubwo Kanziga rero yakurwagaho iperereza ku ruhare akekwaho muri jenoside tariki ya 6 Nzeri 2016, abajendarume binjiye mu rugo rw'umuryango we ruherereye mu gace kamwe muri Essone, bahakura inyandiko na mudasobwa. Ikinyamakuru rero cyatangaje ko cyashoboye kubona izi nyandiko gisanga mu gatabo k'uyu muryango nimero za telefone z'inshuti z'uyu muryango zirimo 3 za Fabien Singaye wabaye inasi ya leta ya Habyarimana mu Busuwisi, n'izindi 2 za Kawo zabaruriwe mu Bubiligi. Muri Mutarama rero 2023 nibwo nanone Perezida Kisekedi yagize Kawo umujyanama we wihariye. Kuva ubwo rero yabaye umwe mu bagize itsinda rito ryegereye cyane uyu mukuru w'igihugu, rikorana nawe mu mishinga ikomeye yaba iya politiki cyangwa umutekano. Ikinyamakuru rero cyatangaje ko Kawo yitabiriye ibiganiro biganisha ku masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibijyanye no kugura intwaro, ibikorwa by'igisirikare ndetse n'ikoreshwa ry'abacancuro b'abanyamahanga.
inshingano za Kawo umaze igihe kinini ari inshuti y'umuryango wa Habyarimana urwanya leta y'u Rwanda zirakomeye cyane mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa hari kuba intambara ihanganishije ingabo za leta n'ihuriro AFC M23. Yaba leta ya Kongo rero n'umuryango wa Habyarimana cyane cyane Jarike bishinja u Rwanda gufasha abarwanyi ba AFC M23 no kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi birego rwabihakanye kenshi rero rugaragaza ko bidafite ishingiro na rito. Muri Kamena rero 2024 Jarike yagiriye uruzinduko rw'ibanga Kinshasa asubirayo ku mugaragaro mu Gushyingo 2025 aho yanafashwe amashusho bivugwa ko yahuye n'abayobozi bo muri Kongo. U Rwanda rugaragaza ko izi nzinduko hanini zari mu mugambi wo kuruhungabanya umaze igihe utegurwa. Tariki rero ya 8 Mata 2026 umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yasingije Jarike amwita umuntu uharanira amahoro n'ubwiyunge mu karere, agaragaza ko ubutegetsi bwabo buzakomeza kuganira n'inshuti z'abanyarwanda. Ariko nk'uko ubyumva Jarike Habyarimana ahanini urugendo rwe Kinshasa ndetse na misiyo ze Kinshasa ahanini zatangiye mu mwaka wa 2024 na 3 hafi aho ngaho ubwo intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo Kinshasa yatangiraga, ndetse watumye Jarike Habyarimana amenyekana Kinshasa mu butegetsi na wundi ni Kawo bari barakoranye kuva mu myaka yo mu ntangiriro ya za 2000. Rero iri cukumbura ryagaragaje ko tariki ya 16 Mata 2024 ko Kawo rwose yitabiriye inama n'abahagarariye Wazalendo yabereye Kinshasa, aho yabashishikarije gukomeza ibikorwa byo kwinjiza urubyiruko muri iyi mitwe yitwaje intwaro igamije n'ubundi guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse no guhangana n'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Impungenge rero z'umuryango w'abibumbye zigaragaza ko inama zose zahuje abahagarariye imitwe ya Wazalendo zitabiriwe n'abahagarariye umutwe wa FDLR kuko bisanzwe byifatanya ku rugamba. Iri cukumbura rero rigaragaza ko kuba hari abantu bahuje amateka munyihanganire n'umuryango wa Habyarimana begereye inzego za politike n'igisirikare bya Kongo ari ibintu bishobora rwose kugira uruhare mu buryo igihugu gifata ibyemezo ku mutekano wacyo. Niyo mpamvu rero Jarike Habyarimana yahawe ububasha ndetse n'inshingano zo kugenzura ibikorwa byose by'inyeshyamba za FDLR, kuko n'ubundi afite izina ryiza, afite reputation nziza muri FDLR. Jarike Habyarimana bamufata rwose nk'umuntu wabo, baramwubaha, buri gitekerezo cyose azanye aba barwanyi baracyumva kandi abatera courage, abamenyesha ko bagiye gusubira ku butaka bw'u Rwanda. Ibi ngibi rero nibyo Kisekedi yahoraga yifuza kuva kera. Niyo mpamvu rero bamuhaye rugari guhera mu mwaka wa 2024 batangira kugirana ibiganiro. Niho rero amasezerano yaturutse, ari naho rero ibigendanye no kwisanga muri Minisiteri y'Ingabo byaziye, aho kuri ngubu muri mwaka wa 2026 Jarike Habyarimana agira uruhare mu gufata ibyemezo muri Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Ahanini rero uruhare rwe no kugaragaza intego ya FDLR muri Minisiteri y'Ingabo, abandi bayobozi n'ubundi bakayishyira imbere. Ikindi kandi no kuvuganira FDLR no kumenya uburyo ki ibikorwa by'uyu mutwe birushaho kwaguka, bagakomeza rwose gukora ndetse intego bafite ikazabasha kugerwaho. Nubwo rero Jarike Habyarimana intego ye atarabasha kuyigeraho, yewe nta gikorwa na kimwe yari yagakora kigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko igihari nuko icyo cyizere agifite kandi yagihawe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yahawe icyizere n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko igihe cyose rwose bazaba bamaze gusoza operasiyo yo kurwanya abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 nta kindi kizaba gisigaye usibye gusa kurwanya u Rwanda, usibye gusa kwataka u Rwanda. Intego yabo bafite bakabasha kuyigeraho muri ubwo buryo. Uko nguko rero niko
umuryango wa Habyarimana Juvenal wisanze mu butegetsi bwa Kinshasa wabifashijwemo n'umugabo umwe ari wo Kawo rwose niwe wafashije Jarike Habyarimana ukwisanga ari umwe mu bubashwe cyane i Kinshasa kandi ari umwe mu bashyigikiwe ku rwego rwo hejuru, kuko uyu mugabo Kawo ahora hafi cyane ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ni umwizerwa rero kuba yarahuje Jarike Habyarimana na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Tshisekedi nta byinshi rwose yari kugira impungenge, kuko n'ubundi we nk'uko yabyivugiye buri wese uzamufasha kurwanya umwanzi bahanganye azamubera inshuti y'akadasohoka kandi nawe azamufasha mu ntego yifuza kugeraho. Ngaye nguko rero ibya Jarike Habyarimana ndetse n'umuryango we nuko rwose byifashe.